سوسن دلال میرگا بلکم سوسن دلال میرگا چومینه هی سوسن دلال میرگا چومینه وای سوسن دلال میرگا چومینه هی سوسن دلال میرگا چومینه کیچی کچونه دیلانی بهمو کمرا رشینه قیزی کچونه دیلانی بهمو کمرا رشینه کیچی کچونه دیلانی بهمو کمرا رشینه قیزی کچونه دیلانی بهمو کمرا رشینه هی سوسن آل میرگا بلکه وای سوسن دلال میرگا بلکه هی سوسن آل میرگا بلکه وای سوسن دلال میرگا بلکه Rivar baş, dem baş, binare neja. Bexir hatin tembura mitraye. Disa em digel heven û ez gelek kêfxweşim ku em werin dîsa. Mêvanek me gelek nazdar, nazik û nazdar heye bi dengekî sîz, dengekî xweş. Natalya Xan îro mêvana me ye bi xêr hatî. سپاس وینجان نفخیر دابی گلکی که خوشم جبوی چارپن میدیا سلاو میگرم جبوی همو تماشاوانان سلاو و ریسی Her bijî bi xêratî cerek din û gelek spas dikim ku bi rastî jî ez zanim tu mijûlî lê te dîsa jî bi rastî jî me neşkand û xwest beşdarê bername bibî digel me bibî ez bi dil û can spasî dikim. گلک سپاس جبوی تیجی هیوی دارم برنامه که خوش به و دلی تماشاوانان دن Bêguman ez jî wisa hêvî dikim. Natalya Xan belê em te nas dikin lê yên ku te baş nas nekin em çekê te guhdar bikin ka Natalya Xan kî ye li kî hatiye dinê vê gavê li kî tu jî fermo. بله جبوی همو تماشان جرگ دن سلاو خود بیجم و دبیجم ناتالیا او جی کوچبرین که داری 105 سالن بیجم 15 سالی دا بو کالو باوی ما جه ولات قرسی سرحدی از بیجم جوانه جه ایرده در بازی آلی ارمنستانی بون و لوی داری حتی با پیرامن پیر کاکی من ویده هات ندونه باوی من دیامن اوا از بیجم نیزینگی 20 سال از آلمانیا دژیم لی پشتی که ارمنستان ام هاتن دونه یعنی نابر شهر ارمنیا و آذریه بو مجبور مان ام چون ولادی اوکراینیا و لوی دریجی و کر کرده که ام کوچبر مان و جی ولات سیامینه که از جیانا خودم کوچبری بوم پنبری بوم و نهاجی لالمانیا لباجار برلین دژیم Spas zehmete neku yek car neku du car lê sê caran te cî guheran û jiyanekî nû dest pê kir. Bixabin Tiranî Kurd تشتی هری زحمت امین جان که ولاتی خمن ندیدیه و دما باس کردستانی دکن یعنی وک خیاله کش بوی من و هیوی دارم روزه که امی بچنه ولاتی خو گلستان سر کردستانی چی کریه سر خریبی چی کریه لی من ولاد نیتی یعنی افجی راستی جی خمگینی که
لێ هێویدارم یعنی ئەم وڵاتێکی ئازاد و سەربەخۆ ئەم بکاربن هەر ئەم چ قاژی لێ دەرێژ بێژین لێ ئەم دەزانم کە وڵاتی me heye û em jî her wek kesekî dinyayê bicî û warin. Belê, belê. Hêvîdarim ku te derfet dît û biçî Kurdistanê ez wisa min wisa fehm kir ku tu qet neçûyî Bakurê. Na birastî her ne başûr ne ji Bakurê. Belê. Belê. Rast e. Tu vê gavê çi dikê li Almanyayê? Evînca ez ji xeynê huner ew jî beşeke taybetî ye di jiyana me de ez karê hunerî ev bû ez bêjim biçûkayeta xwe ez stranên Kurdî folklorî gelerî ez stranên dengbêjî gudar dikim her malbatayeka min de jî strana digotin û bavê min diya min her du jî strana dibêjin heş strana dikin lê yanî hezkirina strana bi rastî yani pêda çiqas diçû zêdetir dibûce min ez bêjim careyê kemî ku ez derketim ser sehnê 1995 bû Newrozê de ez derketim û dema ku ez derketim jî ez wisa hîstekî xweş bû yani me got ez karekî baş dikim karekî pîroz dikim wek xizmetekî ji bo gelê xwe 96 de me komek ava kir komeka mûzîkê û beşî dema ku koma me hebû em diçûn gelek festîvalên yan yên Ukraynî welatên din bajar gelek bajaran em diçûn yani her ças mesela ez bi xwe hiqûqnasim jî min beşeka hiqûqî jî dixwam di vê demê de yani her du beşî ji bo min mihûm bûn yani tu caran min huner kêmtir hez nekiriye yani her çiqas jî mesela li vê derê Almanyê min beşa civakî sosyal pedagojiyê xilas kir yani huner jî bera yani beşeke taybetî bû ji bo min û her zêdetir jî dibe yani ez bi rastî dibêjim jiyan bê huner nameşe ji bo min û ez hewl bidim tim di nav huner de Her bijî ew strana ku me guhdar kir seretayê de serî da strana sosin warim nû ye ne wisa nû hate ew taze yani Na xwedê stran di arşîva Radyo Yerîvanê de me dema ku me vê stranê çêkir ev albûm xwezatin min dixwast hinekî behsa wek me xwe wek albûm xilas kiriye û hemî stranê albûmê jî me kiriye vîdyoklîp û yek ji wan jî sosin e sosin bi xwe stranekî geleriye ji herêma aliyê me ya Radyo Yerîvanê yani ji arşîva Radyo Yerîvanê ye û yani gelekî kevne stranekî kevne gelek gotin jî lê em bêjin nexsne wek klîp yani em bêjin wek min wisa çê nekirine lê wisa li dawata li mala da gotin zanî vê stranê yani ne nû ye mesela me bi xwe çi nekiriye yek stranekî folklorî ye Belê bijî gelek xweş bû îcar dixwazî em stranekî zindî gudar bikin belê baş fermû Dayê wez xatir ji te dixwazim xwendin û zanîn wez sefirazim Dayê wez xatir ji te dixwazim zanîn wez sefirazim nevêjkurê min bûye eşqiyan dibe şûreşger li serê çiyan Nevişki çamın bûye eşqiyan dibe şûreşger li serê çiyan Diçim ser çiyan serî zûzanan ji vî dilî dixînin wan kulûjanan Diçim ser çiyan serî zûzanan
جوی دلی دخینه وان کن جانم دبیم که چو خود به هفرابین جمه بینه وی زندانم دبیم که چو خود جمه فرابین جمه بینه وی زندانم سرچای بوتان ببین شورشگن امیر زارکن هر جیو دمن سرچای بوتان ببین شورشگن امیر زارکن هر جیو یلمن اگر شهید بیم نایم امکان به من دقاقین آیا سروزم اگر شهید بیم نایم امکان به سر من داکین آلا سروزم داییم از خاطر جده دخوازم خوند نزانین و سرفرازم نبش کرمم بوی عشقیم دبه شورش گل سری چیم نبش چمم بوی عشقیم دبه شورش گل سری چیم هر بیجی ناتالیا خان دست خوش هست خوش تو بخواش استرانان دنویسینی؟ بله دما آلبوما من یکمی درکت اوین جان من نزیگی دستران بو و جوانا ششیه بخوبون یعنی تکست و موزیک و ستران بخوشی یعنی همیشه سر ولات بون سر کردستانی بون سر خریبی بون یعنی ام چقاجی ام بیجن سترانین فولکلوری اوینی بیجن لدیسا جدلی ما خمگینم و براستی از اوسا برای خو حجماستان اوسا شورشگری گالری تشتی اوسا حز دکم دماستانه کی مدرن جی چه دکن از بیجم او جی پیوسته جبوی هنرمنده کی جبوی رپرتوارا هنرمنده کی که هندک سترانین ام بیجن اوینی جی هبن لی دما روشا گالی خود نری يعني دبيجي دامك وصاحاتي كمروف جاكي براسي بقالي خرابة يعني بهستي قالي خرابة وطيبتي شارك الروجافا هيا وناجي دمشق يعني از بخجي قالوان كاردكم از دكاري خوي روجاناجي قالي مي روجانا روجافا هاتيوان را كاردكم پنابر بري يعني پنابر را بيجم بيستم وقت بشتري امستان يعني سر وی بگیری سر شهید ما یعنی اموانا بید بینن لی جیان دام دکه یعنی ام مجبورن هندک سترانین دنجی یعنی بیرن جبوی گنجا وکستانک سوسن یعنی فولکلوریک و سهنک بوی شوی جم چه بکن یعنی هنر بهره یعنی تو سینرا هنر جتنم جا دوی واری جی از قاسم تشتین باش چه بکن جبوی هر کسی خجیانا کردان هر تم وصابیه هم وصابیه هم وصابیه یعنی هم شین هبویه هم شاهی هبویه هر تم وصابیه گردای هبویه با آوایگی جبرکو هر تم شین جنابه هر تم شاهی جنابه وصا ام با آوایگی حتی بیگاوی هم وصا دیجینم چی بکن تا گوت تا ام بیجن آلبوم یکمین دا 6 سرای تا بود چند آلبومی تا هنن حتی هاتا چند آلبوم چی بکن براسي دمك از پیشبرکه که موزیکی هبول مدیا تیوی دوی پیشبرکه دا از بستانه که خود درکتم ستان دنیا جا سه بشه بو بشه نوژین هبو بشه کلاسیک و بشه گالری یعنی فولکلوری جا بشه نوژین دا ستان دنیا جی کمی گرد او البوم یکمین مد تیوی یعنی مدیا تیوی وانا چی کرد و كليب مجي بشترى سيتشار كليب جي متشيكر بشتوي من نافبردا يعني نافبرا كوسا جوي مثلا خواندن و از بوم دايك دهف زارو كي مجي هنن
دوزار يعني كده مخا نفسها بله ده هفلا وكي من هنا ثمان يوم دريج ببه بله إيجار جلكي دم خاص يعني جبوي كمرو خبيش بخرج بوي زمان زمان ألماني جي براستي زمانك يوسا رحت زمانك سحمتا بله ناس يعني من هراوي من حاول داكو از ديسا جو هنر دونه كلم أبين جان لي بخازنا خازي هنر جبرا على قلاص ما يعني تبقى سر هنا باش بسكلي تنكاري بيجي از هنر جبكم ميدن جي تشينابه يعني تجي دايكي تزاني لي بله تشهري بيروز من قريبو يعني من خواندن و زاروکی خوشی مزن کر خامنا خوشی خلاص کر از نها سوسیال پداگوگم و هر واجی البشا حقوقی داجی از محکمه داجی کار کم يعني على کاریا انسان دکم و کم بیجن كفلتيه هنا إنسانين بعلي قانوني دا يعني وقت مهم يعني بيجي مش بلان كساز بدا كارتكم لي تشتي هاري عم بيجن جيانا من خوشتر دكه هنره و اوجي مجبور يعني باش سر بسك نمش باكو هنر و هنرمندي اوجي كاريكي بيروز و جيرا بربرسياري لازمه يعني نه كاريكي وصار لازمه وقت لازمه بله جمناها ام بچکی امی بکم سرجم مجال چه بز باخنم سرکاری خویا آنها و پیش روزی از چه دفکرم سرکاری هنری از بچوای کار بکن و يعني أرجي تشتين مهم يعني از ألبوم خو يا يكمين مخلاص كر ونافبرك دا لي نهاز دبيجم من جلك تشت دست خست يعني خواندنا خو زاروجي مزننا ناجي ناتايا وقت بله اما هیچ سر بجاری باخفن لی وره ام گداری دیسا کلیبک تا بکن بلا بچکی وصابی نرن ماجی بجوشی ببین ام او کلیبک فوتبولی گداری بکن فرمو
خرا گووند دیگرد برون اشتی دست خوش دنگ خوش و سپاس او کسی کو آلیکایا تجی کنه براستی کلیوه که کلک خوش چی بویا بیجن بنابراین دا متخواست براستی گلک سپاسیا خود تایبت جبوی پرودوسنتی وان کلیپا پرودوسنتی که جبوی من نهال بو کلیپا چید که جبوی ریناس میران او دمک از بیجم سال نیوه که هفرا کار دکن گلکی جهاتی خو گلکی باش پیش خطخه به هر بشین موزیکا کردی و یا بیانی دجی و yani بکداوی دیوان کلیپانان بله از جی سلاوی خود شینم راستی من گلک ناوی بیسیم از یکسر به شخص ناس ناکم لی از زانم آلیکاریا گلک هنرمندان دکه و ناوی جی گلک جیان دا داخو یعنی که دستی خوش من براستی جبر کدیمی ام بیجن ما هندك سر قال ما تشتانكر كنت فيجا بيتشت كي كاريتا تشيا وسر هنري كنت إيدي تد بيجي ووقت مزيدة تربة ويتو بهن فرحتر بهنري مجربي ليتو بردام دكي كنت دنفيسينا وصابوتنا يعني بله براستی اوینجا نها گوتن تشتکی از من فهم که herkes pêwîste karê xwe bike yani divê dawî da tiştek ku ez wextê min çêdibe yani ez dikarim müzik binivîsim yani müzikê çêbikim lê niha xwas nivîskarî me yî baş hene ê ku gotina dinivîsin ê ku gotina çê dikin û gelekî jî xweş dinivîsin em dêlin hêviya wan yani bire ew gotinên strana ji me re çêbikin lê gotinên stranê jî müzik jî bi rastî gerekî ji bo her hunermendekî yani gorî wî be yani em bêjin tu niha gelek dema ez gelek lêkolîn dikim di stranên Kurdî da dinêrim gelek stran berê da yê gelerî ji bo mêr gotina yani em bêjin ji bo jinekî bêje çêna be îja dema niha ku kesî me stran dinivîsin ez dibêjim ji kerema xwe stranên wisa binivîsin yani bira jin bêjin em bêjin evînî be çi be yani çê nebe wisa em bêjin stranekî jin bêje û ji bo stranbêjekî jin stranekî wek sînemê bêje yani hewsa ez bêjim lê mecbûrin em cana em stranê wisa jî bêjin ji ber çi ji ber ku dema ku tu folklora me dinêrî yani gelerî stranên gelek hene xweşin yani em bêjin lawkê metînî ji bo yani xortekî hatiye gotin yani cî gelek stranê din hene hesenî ku em bêjin ev ji bo xortek hatiye gotin lê hindik stran jî hene yani rastî jî wisa stranên pir xweşin dema navaroka stranê tu gudar dikî divê jî yani ji bo çênabe yani wek jin çênabe îja ev jî em mecbûrin yani tu tîxa dikin van tişte jî belê dixwazî em stranekî zindî dîsa guhdar bikin îja berdewam bikin gotinê دشتاهرانی girme deştahranim girme agir divare sermem agir divare serme vayim çeşevin benda demme çen rojin bendam demme çidbe tueri cemmen çidbe tueri cemmen vayim Dibavite bimre kuru sivi bmenim kuru stuhar bebi kurum haniyam bebi kurum Dibavite bimre kuru sivi bmenim kuru stuhar
harbi kurum tanıyam bir kurum Reha bahçeci gulaye reha bahçeci gulaye dil haziyan tidayem dil haziyan tidayem Hevya dilimin hevya dilimin çıma sırmın dağıtlayı çıma sırmın dağıtlayı vay Dibavite vimre kuru sibi benim kuru istuhar bebi kuru tanıyam bebi kuru vay Dibavite vimre kuru sibi benim kuru istuhar bebi kuru tanıyam bebi kuru Dest xweş, bijît, her bijî can. Bijî spas. Natanê can, li gor te huner û çanda Kurdan li çi astê ye? Pirseke gelekî baş û cîda bû. Bi rastî em bêjim her çiqar jî em Kurd gelekî nav şer û cendadan e. Yani bajarê me hatine bindê me hatine şewitandin derberne miletê me. Ez bi xwe dema cemiletê din jî meseleyek lêkolîn dikim. Yani min ji Kurda wisa heskirina wan ji huner heye tu gelek wisa neytiyem. Yani berîvê ji min ji te pirskim got evîn can tu strana dibêjî. Yani her Kurdek, her kes ku em bêjin xwe wek Kurd bîne û zimanê Kurdî baş dizane, yani bêguman strana jî dibêje. Bi rastî ez bêjim. Ji ber vê yekê jî stran em bêjin hunera Kurdî em nikarin bêjin em wek gelên biyanî em bikarin bîjin astekî mezin û hunermendê me jî wek hunermendên dunyayê bikaribin mesela hunerek wisa çê bikin ku dunyayê de bê naskirin. Ev piçekî zehmet e lê nava gelê me de jî yani gelek hunermendên baş derketin ê ku em bêjin berê jî û niha jî cîkî xwe taybet hene. Yani em bêjin niha gelek hunermendê me hene ku navgelek û gelan wek em bêjin Ermenî û yan jî miletê din wan hunermendan nas dikin û stranê wan jî dibêjin. û hunera Kurdî her ji aliyê hunermendên yanî ve jî mesela wek Karabêdê Xaçû yan jî Aramê Tigran ew jî stranê me dibêjin, ew jî xwedî hunera Kurdî derketin. Yani hem zimanê Kurdî hem jî hunera Kurdî bi rastî dewlemend e. Tiştekî din heye ku em xwe bi xwe xwedî hunera xwe dernakevin. Yani gelek caran dema ku ez lêkolîn dikim ez dibêjim yani bi hezaran stran hene ku me hiç gudar nekiriye, me hiç man stranan me nehaniye me nekiriye mesela alboma xwe da yan jî me klîp nekiriye mesela strana Sosin dema ku min vê stranê gudar kir wek te tu ji dibêjî yani min jî ku min got ev stran çi qasî kevne çima kes negotiye. Çima vê stranê yani kesek nekiriye klîp yani Sosin gelek caran hatiye gotin bi şêwekî din. Lê ev sosineke din e yani bi rastî stranê wek Sosin gelek hene û em jî pêwîst e yani ne mecbûr mesela Natalya tenê stranên modern bêje yan jî stranên xwe bêje. Yani em dikarin stranên gelerî jî em wana biçekî em bêjin bi instrumentalên min aranjekin nû û heta em biçin hinekî bi gelên biyanî re jî mes klîpê wan jî bikişînin
و ev jî bi rastî gelekî pêwîst e. Ez jî digelteme. Digelteme divê ku guherandî jî çêbe û mijenî jî çêbe, modernîzm jî çêbe, lê dîsa jî divê rihê dengê kurdiyatî hebe. Têde hebe ku mirov Yani bigare eva şerta herî mezin e ku Bêguma. stranê Kurdî da bingeha stranê Kurdî bimîne her çiqa jî mesela em stan modern jî bikin, her çiqa jî em cilûbergê modern jî xwekin, lê bingeha wî gerekî Kurdî be û ev jî wek muhim e yani ji wî Belê. Belê. Ez jî wisa dibêjim û ez bi ser navê xwe bêjim, ez jî her roj dibînim ku xortekî me klîbek çêdike, albûmek çêdike, hez dikin, dixwazin, ew jî baş e, lê bi rastî jî di hemûyan da ez wî rihê nabînim. Ez wisa bêjim mixabin. Hevî darim ku li bin tesîrê erebî û tirkî û farsî derkevin, ew çax tê tiştên gelek xweş û taybet çêbin. Yani ez hevîdar ji bo vê meselê jî ji ber ku niha vê dawiyê gelek heta ava mesela arabesk de got ki ev jî çiqas mesela digotin Radyo Yerêvanê û hunermendên wir hemî jî bin tesîra Radyo Yerêvanê mezin bûne. Lê bi rastî berî çend roj bi hunermendekî aliyê me de ew jî behsa van tiştek kir. Mixabin gelek bin tesîra arabesk. Yani bi tesîra stranên arabeskî û hewzan ew xweş e û modern e. Yani tu nerî dengekî klasîk e, dengekî ku dengbêjî gelekî xweş dibêje, pişta Erê. dibînî ew dengbêjî dêle diçe stranên klasîk arabesk dibêje. Ji bo çi? Ji bo ku herkes wisa yani ew hewzan e wisa hez dikin. Lê ez dibêjim ew jî dema xwe heye û piştî demekî ew jî rabe. û hêvîdar Ez jî hêvî dikim. Ez jî bawer dikim, hêvî dikim bi rastî dibêjim divê wisa jî bibe. Gava ku tu stranan hilbijêrî ji bilê ew ê ku tu xwe dinivîsînî, tu çawa stranan hilbijêrî? Yani der rast e tu dibêjî divê li ser Kurdistanê be û li ser Erdame be, lê ez wiha bipirsim kesên taybet hene ku tu wan gudarî dike yan giştî gudarî dike? rastî stranên ku em bêjin bingeha wî Kurdî be Belê. herkes gudar dikin. Lê ji bo ez dibêjim yani ji bo tu stranekî wekî albûm yani wek konseptek e. Ne wisa yani em Belê. bêjin wek projeke niha demek wisa hatiye mirov nikare ez vê stranê û çend deh stran bikim albûm xelas yani demek wisa hatiye stran tu nekî klîp kes gudar nake. Yani ev jî heye dema kaseteş çi ye hemî berî xwe din sosyal medya, sosyal medyayê de jî çi tê temaşe kirin klîp û ew wê klîpê ve jî stran tê naskirin. Hilbijartina min bi rastî gelek bi zanistî ez hilbijêrim stranê xwe. Yani ez dibêjim ka ev stran di pêşa rojê da tesîreke çawa ve ji bo gelê min. Yani mesela niha tu stranên folklorî ê ku em bêjin kes negotiye yani jî pir kêm hatine gotin tu wana nûjên bikî ne ji ber ku em bêjin tu bêjî dewlemend e na yani tu bikarî vê stranê niha roja îro gelek muzîka dunyayê pêş de çiye û em jî Kurd jî em jî gerekî xwe pêş bixin û tiştên herî baş tiştê herî hom ku muzîka Kurdî ji bo gelê biyanî bê naskirin yani em niha Kurd li dunyayê de her derê em hatine naskirin û muzîka xwe jî wek hunermendên Kurd din naskirin. Hedefa min wek Natalya muzîka me Kurdî yani bi çi şêweyî be niha bêjin ne mecbûr e Natalya here tenê stranên Radyo Yerêvanê bêje na gelek stranên mesela anha Anatolya Navîn ez gelekî berî xwe dikim di albûmê de stranekî Ebdulwahîd Saxoyî hunermendekî başûr e yani ê ku gelek stranê wî hatiye gotin ji gelek hunermendan yani hunermend gotî gerekî tu berî xwe bidî her çar perçê Kurdistanê û her çar perçe jî tu bikaribî stranê wana
مثلا تو هر چقدر جی ام علی دیالکت دا زحمتی جی از مثلا دما کمستانا بهدینی گوت زحمتی جی کشان لیدو مثلا در هنره کی من ایمات علی وستانی کو دما کو دار که گو براستی گلکت خوش گوت یعنی جبوی من چنازیه کو از بکاربم ستانا که بهدینی یعنی کسی که بهدینی باش زنه به ناتالی شاشی نگریه یعنی اف تشتکی مهمه یعنی هر چقازی ام بیجن کرمانجی بهترین زنگی هواجی هر مساجی جبوی زازاکی و سورانی جی یعنی ام خودی هنره که مزنم یعنی ام بیجن اوسا دولمند هنره کردی که ام yani ev tiştana gerekçe bin yani em roja îro xwezga bêjin hunermendê me bifikirin ka em hunereke wisa ava bikin ev huner di pêşa rojê de jî bimîne yani gelek ji wana wî çi diparêzin jî ew kesê ku dibêjî arabesk dibêjin û xwedxwazin çekî duyalî de modern bikin lê bi rastî jî ew dê û diçe yani namîne jî û ev jî namîne bêguman yani pêvajiyekî de popüler dibe radibe lê namîne mixabe ji ber ku bingeh tune dixwazî em navberekî dayînin û em gudarî stranê min te dîtibû ez ê paşê basa wîstanê jî bikim belê baş e serserê min
gelek xweş bu dengên we hestên we hemû ew ku alîkariya we kirine gelek xweş bû bi rastî ez hestiyar bûm. Fermo tê te qala vî klîbê kiriya? بله راسته اف کلیپ خو ستران مته دیده بو سترانه کی هاتیه نسکرن و گله کنه من جی گوتنه بخو ستران ج علیمه یعنی ج کردمه گرسانه لوی داری درکتیه خورته کی بچوک تمنه کی بچوک سترانه گوت و گله هاتا نسکرن یعنی گله هاتا حسکرن و لهر چار پارچه کردستانه استن حسکرن جبوي تشتكي كو يعني من خاص بعصوي بكرة كليب بخول باجاري أوديسا يعني الأوكرانيا هاتك شاندن والأوكرانيا رجي أو حمي كوارتيت أوكراني بون أو Keman? فيزيكاوي السماء كمان حمي كسن أوكراني بون يعني حتى أو أوبرا مشهور في باجار أوديسا أو جي قالكي حتى ناسكرن يعني خاصم بيجم براستي هدف مجي أو كان بيجم هندكستاني مي جاليري إيكو بيجم حتى ناسكرن جي وانا جي الولات دا تشي بكن و أفستانا جي مسيك أبو عادن جزنا هاد بيجم بكن دوري دا بي أو جي لودي سمت شي كربو يعني دوی آلبوم دا من خواست گلک سترانه من از بکارم بچم هندک ولاتن ام بکاربن اوان ام بیجن هندک کسین هنرمندی وانجی ایکو رقصی دکن ای هنرمندین حتی لإسبانيا جي مثلا هندك إسبانيا يعني ام وانجي بينو گلك بالا وانجي كاتك شاندن يعني گلك يوسا مرخ کرن براستي يعني دستانين كردي ما هيش نبيستبو ونهاجي از دنيرم انستغرام اخو بلافت كن يعني يوسا بي سد بلندن كو وانا جي قرتيه د كليبك كردي دام يعني از هول بدمك بكارم براستي جي بكارم تشتي وسا زيادة تشي بكم كو بخدمتا گلی خدا بم و جبوی گلی بیانیش بدم ناسکرن بله براستی armancaki gelek cihdaya kam straneki zindiji gudar tu nizan de qala zazaki us sorani kir barim tu nabij nefsa براستی مسترانین زازاکی هی نگوتیه لی سورانی مگوتیه آلبوم آخو یکمی دا از بارد کم هر هنرمند و سترانی حزدکه جی بیادی لی من یو آماده نکریه بله بیادی یعنی او جی آلبوم یکمی دا جیگر از خازم ستانا کی سورانی جی بیجم لی تشتکی دن جی هیا دما مروف بیجم زاروای زازاکی یا جیب سورانی دبیجه بیویست مرو براستی گلکی دیقات که گوتنین سورانی به زازاکی و راست بیجه یعنی بله تشتنه کی ما يعني نتني از من دنجي ما هناك ما تشتديقات ناكن إذا دما كان بيجن سترام بيجي كي سوران يعني زازا يعني كرمانج ستاني هفز بيجن مثلا از كرمانجي دزانم يكي ستاني كي كرمانجي بيجي هنرمندي كي سوران از شاشية بك از وك هنرمند بيجن باشترا مروف قوتنا شاشنا بيجي يعني قوتن قليكي هم من دور دست پر حساسم لما جي از بيجم از ناويرم زوز بزارا وايدن بيجم حتى تام باش نبه بلي باش تلفا كيجا سراني بيجي فرمي Gel yezilan, dayke kame.
دایکی کامل دایکی کابیر دایمن دشمن کتمان هر چار هیلان دای کامل دای کامل دایکی کابیر دایمن پشتن دایی زارنه هیلان دای کامل دای کامل دایکی کابیر دایمن چم هر کیش خونم میرم دای کامل دای کامل دایکی کابیر دایمن گل زیلان چه خوش ماره دای کامل دای کامل دایکی کابیر دایمن سری چیان به سر خاره دای کامل دای کامل دایکی کابیر دایمن دایکا دلم ناله دای کامل دای کامل دایکی کابیر دایمن بجلو برین داده دای کامل دای کامل دایکی کابیر دایمن بجید جان بجید دست خوش بجید براستی بینرین ما گلک بسا سلاوین خوش دکن سلاوین وان سر من سر چاوی من براستی و سلاوی مجیجی همو تماشاوانا جبوی کسین کجمارا دنیسن گلک سپاس دکم اجی هر وها کیف خوشم یعنی جبوی نویسناوان و دستی آن سپاس بله از لی دنیرم و صبر سکبه یان خواستنه کبه از ایشقا بینم بزمان لی سلاو ددن لورا دیجی گوت سلاوی وان سر سریم تشتكي ها بيجم از دزانم كو وقتا جي قوتي براسي جي تو قالك تشتان مجولي و از دزانم كو حتى ايرو جي يعني ايرو برنامه هبو تو چوي كار تا كار خواكر دورا من قاوت اشترا نويسان مگو افامي نيف ساعت بيشي دا بكم استوديو دا قو كردستان تي في دقال من هفتايفين دكن و از خوازم بزانم چوا بله کرو گلک سپاس بوی کردستان تیوی جی رو هاتن بون میوانه من و برنامه کی چیکرن وانا جی گلکی دمک دریجه گوهم تخواز برنامه چیکن و جبر مثلا کورونا هنه کی معنا بدا بله يعني چات دبیجی يعني گلکی مهمه مروف جانا و سن بیجن جبستان کو مروف چید که و وانا جی بچه برفره آگاهی بده جبوی گلی خو یعنی میجی به برنامه ایرو دا جم کردستان که بی نکی آگاهی که زیده دا جبوی آلبوم خو و جبوی کاری هنری و هر وها جی چا یعنی هر کشی دپرسه چا از دکارم مثل کارین حقوقی و کارین دن و یا هنر هفرا بمشینم ev gelek zahmet raste yani gelek dem lazım jêra cana ez heta derengî li bîroyê de dimînim lê ez dibêjim dema mirov bi organize be yani em bêjin dema huner dema xwe ye dema kar yan jî dema ku tu bikarbî ji zarokê xwe wextê xwe bidî û çaxî mirov dikare jiyana xwe bi rehetî bimeşîne yani hemî tişt bi derûniya însana girê daye dema ku derûniya te baş be yani tu bikaribî gana hemî derece bikî û çaxî çê dibe jî
لي براستي يعني جرى چه بيجن يعني قوات لازمه ومركبة تندرستي كي باش و كاري خوشي كاري هنريجي بمشينن هر وها جي پیشنیاره که گله که پیروز من ایرو جو کردستان تیوی جمراهات و جبوی و کاری منی و از ده هنر دا مثلا ولات گرم و دشم گلک دورا دا گوتنم خازن فیلم دوکومنتار یعنی ام چه بکن اگر تو جمع هندک دیبنام بینی و کردستان تیوی امشترا چه بکن براستی گلک سپاس یعنی جبوی که و هنرمندك از في شانس مجي هيك خدي ام بيجن في كاريك از كم على تلفزيوني واجي تخازن بشتكريا من بكن يعني از كيف خوشم جبوي تاجي سباس وجبوي كردستان تي في جي هر وها جبوي حمي كانالي مي كردي نجبوي سناوي خو جبوي سناوي حمي هنرمند جي يعني جبوي ما قوات بونك يعني دماكو بشتكريا تلفزيوني ما بن بشتكريا جالي ما با يعني سباستكم بيجال وبي تلفزيون ام بخو هنر ما جبوي تشتكي يعني براستي تشتكي بصحيح براستي جي از وهذا يجب يعني بواجب الصابوية يدي جبر كورونا يجي حمو تشتيدي ام بيجن تلفزيون شوية يدي قضية نا حمو تورا جيفات دايا جا برنامه تشا زيدت بن و بلا زيدت بن گلک خوشه گلک باشه ام في اواجي ارمان جمعش شو اوك و ام هنرمندان و گلان بینیم باهف شو باشا من دي چارپل مديا دا اوك و صا ساعتك جبت ساعتك نيوه جبت يعني 2 ساعت بس و صا بينارين خد الخوش بكم جوشي بكم و خواستنك وان هبه وان بینیم بجی آرمانج اوه و هیویدارم کنم دیگه جنه آرمانج خواب راستی جانا من ساعته که هندک مایا بوری از نظام چا بوری اجار از خوازم دیسا کلیبکی تا گهدار بکن 2 کلیب مایا تو هل بجیره کی جانت خوازی 2 کلیب شما ترسی مایا و یعنی براسي حمي كليبي مش از حزكم اما از ميوالا تم كي جاني غوري كيف هذا بيجان تو بخو بريار بده كي جان برا چيوا بله او çok boş da min walat ew باش دبینه مسکین یا خیرش مربینن
دبینه مزگین یا خیرش مربینه دلی کرد خمگینه جنو وقت وی وجینه دلی کرد خمگینه جنو وقت وی وجینه او بینا مدل نبوکانی یکولو دردان او بینا مدل نبوکانی یکولو دردان ولا تیم کرنا رزقاتن امش نمردا ولا تیم کرنا رزقاتن امش نمردا بهشته بهشته ولا تیم بهشته 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 ولا تیم بهشته گشت زوزانته نابود بیچایته گشت زوزانته نابود بیچایته تب خیر و بیره گانی یسیب و سیرن تب خیر و بیره گانی یسیب و سیرن واری من بنیره گلیت وکشیرن واری من بنیره گلیت وکشیرن راستی جوالات بوشته ناتالیا خان از نزانم کی دیوی چا بگه ev جی Avrupa'yı penabereli az zanım ve mirnamın valat bazı projeki bazı var veganım. Az nami mevcut işte yine astengi henin bazı hayatını karı biçimli beguman az biçim. أبيجن تشتكي من خاصة درخة في كليب أجي كليب بخو در هنري وي حسن حسين شيكريا أوجي كردستان هاتا الفيدري وبشكل برليني شيكر وبشادلجي لكردستان شيكر تكستو أوازي منه أجي يكستران من بخو من شيكري وبرودسنت يعني در هنري موزيكي جي إماد علي يعني أجي ستراناوية يعني أو بخو در هنري كريم يعني براستي جي من ولات نيكي جي اللي وسع حسرتك مازن كو از بيجم بوي حسرتي از وان سترانا دا آفرينم و از دما ببينم جي هين هيستي من زياتري به و ستانم دها گشتر بخوزا گلی خو خوش بنا ولاتي خودا زي دها دلي يعني دلي كي خوش سترانا چي بكم برساته تدرس برسكي بدم برسكي نا بينارين ما شروعات كريا يكشي برسك كريا از تخازم براسيجي بالام كشان تخازم بخوينم اري فريدون كايا نويسانديا دزي مازن نشت ارتاش جي كردي گرجستاني دزيه ناوي هلبستي جي كريا gönül با از باورم او سترانا من تديت بو از بارم خلاویت که من گداری نکریم راستی لی از باش تزانم يعني كليباوي ستراني دركت بريوي أسترال متى ديتبو دبيجم يعني بنجاه هاوي لبورستاني أوستران أزبيجم كريمي إسكو يعني لو كيكي بثمانية 11 صالي أو استاني قوتيه وتشتم بيستيجي أوستران بابي ويجي يعني استاني كي وسا دما ناوی نه هاتنی پسندن کرنه گالری لی گالک جاران بیستیجی او ستران يعني نه یا نه ترکیه نه عربیه ستران کردیه يعني ویا برا بزنبن و ام جهنرمندین کرد ام خودی بیستران خود درد کبن و جبروی کیجی يعني از دویجم ساعتا هبال فردم کایا خوش راست بیجه ستانا کردی گرجستانیه و بیستانه جی دزینه بخابن بله دست خوش بیجین که مزافر که هفکا رمه یاد چارپل میدیای دا آجی پرسا کریه گوتیه پرسا مجه هیجان ناتالیا را کردن آناتولی و ین کافکاسی وک هف جوالات دورن و جعالی زمان و هنره دا نزی هفن تکلیه داین کردن آناتولی هنه بله تكلية من كردي أناطوليا هنجي از سلاف من حمو كردي أناطوليا جي وباريفي جي مقوت از نها دا ألبوم خويا أمبيجن سي أميندا سي ستراني من جي أليه كردي أناطوليا وقتي از بكم وك ستران و از بيجم از مانستيرك أو جي كردي ماي أناطوليا نافينا ام هفرا کار بکن او جیج مرا سترانا حاضر دکه
و gelek slavê xwe ji Kurdî me Anatoliye ku demek dirêj ji wala dûrketine û her wa ji Kurdî me İsraîlê jî ew jî gelek caran ji min re dinivîsin û ji hemû parçeyê Kurdistanê bi rastî bêjim ne tenê taybetî sê deverên cîn ku Kurdî me lê dijî lê di albûma siyemîn de ez dixwazim hemî deverên Kurdistanê yanî em bêjin Anatoliya Navîn û gelek cihê din jî ez çî bigirim yanî ne şert tenê alî Radyoya Êrîvanê ben. Belê. Belê. Bifemînim. Natalya can em stranekî zindî işte bihêzin dûra gotinê tenê dawî bigirin ji ber ku bi rastî wext dem qediya ez naxwazim te wisa zêde jî biwastînim me dizanim te rojekê dijwar derbas kiriye bi rastî hem kar û hem hevpeyvîn stranekî zindî gotinên tenê dawî û klîba dawî. Ez birfim lilinar ez birfim lilinar tu delali ez bir paçayı surum lilinar emal yadur bemurum lilinar tu delali. Ez bir façaki spime lilinar hemal yadur bendime lilinar tu delali ez bir fim lilinar ez bir fim lilinar tu delali. En Kurdin lilinar en Kurdi serbelendin lilinar tu delali ez bir fim lilinar ez bir fim lilinar tu delali. Bêjî hestên min wisa rabû hestên kurdewarî wisa her bêjî cana min canê ez gotinên tenê dawî işte bihêzim ka çêj dilê te hatî wî bêje fer Belê dîsa jî gelekî spas evîn can ji bo Çapel Medya gelek spas serkeftin ji bo hemî bernamê we taybetî ji bo bernama te gelek kêfxweş bûm li beriya vê bernamê te nas kir ez çi bêjim em hemî jî yanî kesên ku li xeribiyê dijîn em tiştê ku me sevnega dêle zimanê me ye yani zimanê Kurdî hebûna me ye zimanê Kurdî nasnama me ye û wek hunermend jî ez bêjim wek xwepnas yanî tiştê ku ez têda kar dikim jî ez bêjim gelekî mihûm e ku em wek Kurd xwediyê zimanê xwe derkevin zarokê xwe zimanê Kurdî bafirînin zarokê me fêrî zimanê Kurdî fêrî kultura Kurdî bin ku ji kultura xwe dûr nekevin û ji bo me ku em li welatê xerîbiyê de xwe biparêzin pêwîst e em rastî jî xwedî van hebûna xwe bikin û wek hunermend jî ez bêjim her çiqa ji destê min bêjî ez ê her di xizmeta çanda hunera Kurdî de bim û gelekî slavê min ji hemû kesên ku me temeşekirine hemû kesên ku nivîsîne jî ê ku pişt kamera dibêjin derva temaşe jî kine dîsa slavê min ji wan re hene xwedî hunermendê xwe derkevin em ji bo we qazin her awayî jî
خدمتکار بن و ده هر حالی ده جی ام خدمتی دانه بچه آواجی به گلی خود تنی نایم بله جانی براستی از لوردا سلاوی خواه که بدل را تشینم به آیو ساکر کمتا ناسکر و از گلک کیف خشفو سلاوی میجی بدیل برایم هنرمند بدیل را بله هنرمند بله و از امی روژه که ببینم از گلک خوازم گلک سپاس که میکود پیشتر بی من نزانی وقت چا در باز بو هر بجی و از خوازم بینران را بیجم که ام حمود هنرمند خواه وقتا گوتی بپارزن و تشتکی بچوک جیبه دوی املیا جیبه کن یوتیوب دا ببین آبونه ناتالیا خان از بی تکای جو دکم وقتاً بینرن هجا وقت ما قدیا از گلک سپاس دکم خوهین دگل مبون از جو گلک حز دکم و حتی 15 روز دینه دیسه هفت بینن شب باش دم باش کرد و کردستان شب باش شب باش